Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, gledate 36. epizodu Superhuman Live podcasta. Mene već vjerujem znate, ja sam Ivica Srakvičić, a sa mnom je danas Emanuel Stojanov. Emanuel, bok. Dobro jutro Ivice, pozdrav tebi i tvojim gledateljima, slušateljima. Hvala na pozivu. Ajde, drago mi da si prihvatio poziv. Evo, ja ću te samo doslovno sa 3-4 natumnice predstaviti. U biti ne, ajde ispričat ću priču. Ispričat ću priču kako sam te zapazio, zašto sam te pozvao u podcast. Zapazio sam te na LinkedInu, na društvenoj mreži za primarno poslovne korisnike i iskaču mi tvoji postovi od kojih je većina, možda i svi, ali ajde reći ću većina, zanimljiva. Ne mogu reći svi jer, znaš, možda se neki mi nije... Ne bi bilo ni dobro da su svi... Ne bi bilo ni dobro, ali by the way, pričat ćemo puno i o tome, kvalitete, kvantitete i tako dalje. No, zapazio sam te tamo i onda kad sam išao, i stvarno čini mi se, si mi se kao dobar gost za pozvati. Međutim, kad sam se išao malo pripremiti za tebe, onda mi je počelo iskakati. Dobio otkaz, crowdfunding, kampanja za pokretanje posla. Dakle, izletelo mi je hrpa nekih zanimljivih situacija o kojima ću te sada ispitati. Zapravo ispao si u mojim očima zanimljiviji gost nego što sam mislio da ćeš biti, a mislio sam da ćeš biti zanimljiv. Tako da evo, predstavit ću te kao stručnjaka za employer branding, jer sam te primarno, dakle ja sam te zapazio upravo o tome da jako puno pišeš o employer brandingu, međutim baviš se i osobnim brandingom, a evo upravo si najavio da pokrećeš jednu, rekao bih kraću, ali učinkovitu LinkedIn edukaciju. Pa evo, mislim da sam ispričao zapravo 3 glavne teme o kojima ću te propitati, a zašto? S ciljem da A, ja nešto naučim i B, da slušatelji nešto nauče, jer evo, vjerojatno si već vidio sam smisao Superhuman Live podcasta je pomoći ljudima. Dakle, ne u smislu vama treba pomoć pa ćemo mi sada vama pomoć, nego ne. Razgovaram sa ljudima koji znaju puno dobrih stvari i koji su spremni te stvari podijeliti sa ljudima i onda cherry picking, ono što ti paše i što ti treba uzmi, ono što ne zanemari, to je to. Evo, Emanuel, jesam u ovom predstavljanju nešto preskočio ili pretjerao s nečim? Ne, dapače, jako zanimljivo predstavljanje i baš mi je drago čuti iz kojeg kuta si me ti zapravo na početku gledao i sam taj razvoj nekakav moj i crowdfunding, zapravo nisam dobio otkaz, ali dobro, toga ćemo se dotaknuti malo kasnije. To su ti bombastični medijski naslovi, znaš. Dobro, onda sam htio ja malo biti bombastičan. Znaš, bolje, to ti from Rex to Riches, bolje zvuči jak. Znaš, dobio si otkaz, još su te izbacili zaštitari, iscipelavili su te i onda si se ti vratio i kupit. I ja završio na LinkedInu, to. Dobro, ajmo ovako. Sad smo upravo skužili kad smo razgovarali prije nego smo krenuli s njima da smo završili isti faks. Ajmo onda od tu da završio si dakle preddiplomski studij u Opatiji na turističkom hotelskom menadžmentu i poslije si otišao u Austriju nastaviti studiranje. Ajde, molim te, ajmo zapravo od kuda si. Ti si čovjek s mora, ali tako? Tako, ja sam iz Zadra. Iz Zadra. Iz Zadra si završio u Opatiji na faksu. Idemo krenuti od tuda. Kako, jel da? Da, kako si završio, što te odvelo na turistički faks i na kraju krajeva započeo si karijeru u turizmu, a sad odjednom si employer branding entrepreneur ili solopreneur, kako god. Solopreneur. Eto, za sad. Put prema Opatiji je bio zapravo dosta klasičan, s obzirom da se kao i svaka prosječna dalmatinska obitelj, moja obitelj bavi iznajmljivanjem apartmana, turističkom djelatnošću i slično i nekako je logičan slijed bio da ja upišem turizam, da kada to sve, ajmo reći, naslijedim, da mogu malo bolje. Šokiran sam što se bavite turizmom, iznajmljivanjem, ali ajde, proći će taj šok, sam ti nastavim. Šta da ti kažem? Neka. Zapravo je bio neki cilj da mogu sa većim znanjem i nekakvim iskustvom upravljati sa, nije to sad nekakvo carstvo, ali jednostavno sa ovime čime imamo. Svojim, naravno, 4 godine sam završio studiranja u Opatiji, u IKI na fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Nakon toga sam otišao u Austriju. Zašto u Austriju? Jer sam kroz te 4 godine studiranja i sezonskog rada uz studiranje shvatio da turizam nažalost nije nešto u čemu se mogu vidjeti dugoročno, jer je to jedno jako zapravo intenzivno zanimanje koje dosta crpi čovjeka i ima tu puno nekakvih drugih stvari o kojima sad nije jednostavno tema ovoga podcasta, ali sam shvatio da turizam nije nešto u čemu se želim dalje razvijati. Dobio sam nekakve osnove,
koje će mi naravno u budućnosti puno pomoći i u ovome što sad radim, a i u onome čime se moja obitelj bavi, s obzirom da radom u turizmu, radom s ljudima, to je jedan direktan rad s ljudima i tu se zbilja može dobiti puno vještina koje ti mogu koristiti u tvojem dalje to solopreneurship ili bilo koji oblik rada s ljudima. Zašto sam se odlučio studirati u Austriji? Šta je u biti, koji je to faks u Austriji? Šta si upisao? U Austriji je u Austriji je dosta zanimljiva situacija s time da oni imaju državne fakultete, privatne fakultete i državno-privatne fakultete. Moj fakultet je bio državno-privatan, što znači da je većinom u državnom vlasništvu, ali ima privatne investitore koji zapravo financiraju taj fakultet. Upisao sam Business in Emerging Markets, takozvana na našem najlakše prevedena ekonomija rastućih tržišta. Moj fakultet je bio usmjeren na ljudske resurse, na međuljudske odnose, ali sa velikim fokusom na BRIC zemlje, odnosno Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu. I tu me kasnije zapravo dovelo do Kine, čega ćemo se, pretpostavljam isto ovoga, dotaknuti. To je svima, kad god spomenem Kinu, smo wow, pričaj, šta ima u Kini. Tako da... Ima šišmiša. Bio, znači, taj... Kažu da su fini jako, da. Nisam probao, ali vjerujem na riječ. Da. Neka na tome i ostane. Baš tako. Zašto sam upisao fakultet u Austriji? Najiskrenije zato što je on bio najjeftiniji. Ajde definiraj najjeftiniji. Koji su to iznosi? Htio sam otići studirati bilo gdje vani i to ljeto kad sam, znači zadnja godina mog fakulteta u Opatiji, sam tražio koji su to fakulteti negdje tu da nisu predaleko, a da su opet tu negdje na nekoj dobroj cijeni, jer kaže ne dolazim iz neke ultra bogate obitelji da se mogu priuštiti $20,000 godišnju školarinu i slično. I onda sam naišao na ovaj fakultet koji za državljane Europske unije ima potpuno besplatan, znači besplatno studiranje, moraš platiti jedino, mislim da je bilo 25 eura semestralno, nekakve troškove administrativne, kao što se plaća na našim fakultetima. Tako da je zapravo bila samo ta upisnina od nekih troškova, uz naravno iznajmljivanje stana i ostali troškovi života koji su mrvicu, ja sam studirao u Grazu, mrvicu su skuplji nego u Hrvatskoj, nije zbilja neka ogromna razlika, tako da evo, to je bio jedan zapravo glavni faktor zašto. Znači da si živio, ne znam, u Zagrebu tih godinu dana ili koliko je to trajalo, godinu, dvije? Dvije. Ne bi ništa puno novca uštedio da si živio ovdje. Pa uštedio bi, ajmo reći, u 2 godine cca 1.000 eura možda. Dobro, ok. Zbilja mala razlika. Mene je studentski, ja sam bio u studentskom domu, s time da kod njih domovi su apartmani, znači nema klasičnih domova kao kod nas gdje ima 5 ljudi po sobama i slično, nego ili dijeliš jednu sobu, ili dijeliš jedan apartman sa nekime, ili imaš sam svoj. Ja sam imao sam svoj koji sam plaćao, ako se ne varam, 350 eura mjesečno, to je ta nekakva razlika, ajmo reći. U menzi nisam jeo jer je menza kod njih dosta skupa, znači jedan obrok košta 6 eura, što je u usporedbi sa Hrvatskom jako skupo, tako da sam se kuhao doma. Uglavnom, i to je to, nekakvi troškovi prijevoza, hrana je čak i jeftinija nego kod nas u, ne znam, Lidlu, Aldi i tim nekim dućanima. Kažem, zbilja nije bilo nekih prevelikih troškova. Da, možda je do PDV-a na hranu. Ali dobro, druga tema. Nego, jesi zadovoljan faksom? Jesam. 2 godine. Jesi dobio ono što si htio i što si očekivao? I više od toga. I uvijek govorim da su mi ove 2 godine u Austriji iskreno značile možda čak i više nego 4 godine u Opatiji. U smislu da sam na ovom fakultetu u Austriji bio usmjeren isključivo na primjere iz prakse, na case studije, odnosno na rad sa živim, stvarnim firmama, gdje smo morali donositi odluke u trenutku, nismo slušali nekakva predavanja i case studije nečije stare 10 godina, a situacija se danas mijenja na mjesečnoj razini praktički. Pogotovo na emerging markets koji ste specijalizirali. Tako da evo, zbilja dobio sam jedne odlične prilike inozemnog studiranja, stvaranja inozemnog networka, što je isto veoma bitno. Znači imamo danas, mi je jedna od najboljih prijateljica iz Indije, što je zbilja nevjerojatno. Imam prijatelje iz Austrije, iz Kine, zbilja
duž cijelog svijeta i dobio sam to savršeno iskustvo da mogu otići živjeti 6 mjeseci u Kini, nakon toga 6 mjeseci u Londonu, što je ono zbilja nešto što sumnjam da bi hrvatski studenti baš, nažalost. To je ono idući što mi je Google izbacio o tebi, dakle London. Evo imamo i na Google čak, vidiš, nisam imate na Google, i to, ono, pazi, imate na puno stranica na Google. Pazi, na nekima, ne znam, ja nisam išao dalje od one prve stranice Google, ko zna šta je na onima, druga, treća. Možda ni ne želimo znati na kojim si sve stranicama. Naravno, šalim se, reci malo, ok, rekao si 6 mjeseci Kine i Londona, kako je do toga došlo, pa na kraju krajeva i tu me zanima opet troškovi života, kako se to financiraju i tako dalje. Tu je druga priča. Tu su troškovi puno. Pogotovo London, vjerujem. Da. Znači, Kina je došla u sklopu mog semestra. Pardon, oprosti malo privatiziranja. Vidiš šalicu, piše Ivica. A šta piše ispod? Jednostavan i pouzdan. Evo ga, to sam reći o sebi. A s druge strane, dar od Boga na latinskom. Johannes, dar od Boga. Evo ga, to je mala digresija, oprosti na prekidu. Malo razbijam ozbiljnost podcasta, želim ga pretvoriti u malo onako pušteniji format, tako da evo, to je to. Nema problema. Dakle, Kina, London. Da, što me dovelo do Kine, u sklopu tog fakulteta u Austriji imaju jedna godina zapravo semestra razmjene i praksa. I ja sam gledao da odaberem jednu državu gdje nikad vrlo vjerojatno u životu neću moći baš živjeti. Od svih tih ponuđenih to je bila Kina. Jer budimo iskreni, sumnja da ću ikad više otići. Nakon mnogo iskustva i ne želim više iskreno otići živjeti u Kinu, ali mislim da ne bi nikad, evo, da sam odabrao na primjer, ne znam, Brazil ili neku drugu državu, ne bi sigurno otišao u Kinu na 6 mjeseci. Znači to je bila je studentska razmjena i praksa. Bili smo na normalno kineskom fakultetu, njihovom UIBE, znači University of Business and Economy. Nismo bili sa kineskom grupom, bili smo odvojeni. To je ono što je meni žao, gdje smo bili, znači, samo mi stranci, a Kinezi su bili posebno, znači u odvojenoj grupi. I malo mi je falilo iskreno te uključenosti u njihovu lokalnu zajednicu. To je jedino što mi je zbilja žao, ali iskustvo kao tako je bilo, pa mogu reći dobro. Nije baš ono što sam ja očekivao. Prvo kad sam razmišljao da ću otići u Kinu, to je bilo ono sad jesti sushi i tu njihovu hranu do smrti, jer ja inače obožavam stvarno azijsku hranu i kuhinju, ali kad sam došao tamo, to je nekakva skroz druga priča. A ovo što oni nama serviraju u kineskim restoranima je po europskim standardima. Oni jedu nešto skroz drugačije. Ima tu nekog međusobnog poklapanja, ali to je stvarno druga priča. Troškovi su skupi, dosta. Znači, mene je stan, ja sam dijelio stan s jednim kolegom iz Srbije koji je išao skupa sa mnom. Za nas dvoje je bilo mjesečno 1100 ili 1200 eura stanarina, plus režije, što je ono dosta skupo, ako uzmemo obzir da je to bio zbilja mali stan, oko 40 kvadrata i dobro, nama je bilo super jer smo zbilja samo spavali. U kom gradu? Gdje ste bili? U kom je gradu? Baš u Pekingu, da. Hrana je jako jeftina, to je mislim njihova hrana, naravno. Ono sve što je zapadnjački je užasno skupo, čokolade, Nutella, nekakvi čipsevi, sirevi, to je, znači, jedno 300% skuplje nego kod nas. Ako Nutella tu dođe 40 kuna, tamo je, ja mislim, oko 80-90 kuna, što je nenormalna cijena. Njihova hrana, mi smo ispod našeg stana imali, to je zapravo nekakav kompleks zgrada i ispod tih zgrada smo imali nekog kao gostionicu, ajmo reći, jer je zbilja bilo jako lokalno. Ono što sam ja napravio dobro je to da sam uzeo stan gdje su živjeli isključivo Kinezi. Znači nije bilo u centru Pekinga gdje ima jako puno stranaca, nego je bio kvart gdje su bili samo Kinezi. I vrlo vjerojatno smo mi bili jedni od rijetkih koji su ikad tu došli, a da nisu Kinezi, tako da su nas svi gledali ovako ko bogove u nas kad bi se pojavili, kad bi izašli, pogotovo kad bi došli jesti, jer smo jeli svaki put tamo. Znači prosječna cijena obroka je oko 15 kuna, što je ono zbilja jeftino i ne isplati se uopće kuhati, pogotovo što nema tu kod njih namirnica koje mi možemo koristiti u kuhanju, niti znamo kako ih obrađivati, niti ništa. Ne znam šta te još zanima, možeš mi slobodno pitati. Načelno, evo, to je to me zanimalo. Što ti se najmanje dopalo zapravo u toj Kini?
Rekao si da je bilo dobri stvari, ali... Udaljenost, mi smo od našeg stana do fakulteta imali 1:45 vožnje sa ultra brzom podzemnom željeznicom. Znači, bili smo jako udaljeni. Pa zašto nisi, mislim, onak banalno pitanje, zašto nisi našao stan bliže faksu? Faks je u skupom kvartu? U jednu ruku zato što sam tražio da bude nešto kinesko, a u drugu ruku što nisam znao gdje treba uzeti stan, jer su svi Google Mapsevi i sve je bilo na kineskome. I ja nisam imao pojma uopće koji je kvart. Jednostavno, Google Maps ne radi toliko dobro da mogu staviti lokaciju kad sam tražio stan od fakulteta, jer nisam uopće mogao znati gdje je stan. Ja sam stan iznajmio preko Airbnb-a. Kad se iznajmljivao stan, adresa je bila napisana na kineskome. Ja upišem adresu na kineskome u Google Maps, on meni izbaci nešto i sad, kako da ja znam, ne mogu ni od prilike znati, znaš, je li to dobro. Dobro, ajmo mi na London. Ajmo na vedrije teme. Kak je onda, dakle, šta, drugi semestar bio onda opet si mogao birat gdje? Tako je. Zabrao si Englesku i London. Kako je tamo bilo? Tamo je bilo predivno. To je grad u koji bi se ja vrlo vjerojatno želio vratiti, jednog dana živjeti, razvijati svoje poslovanje. To je grad koji meni u svim parametrima zbilja odgovara, u smislu da je jako dinamičan, da ima toliko ponude, toliko ljudi, različitih kultura, sve. Znači, sve što možeš zamisliti, praktički možeš tamo dobiti. I to je nešto što je meni zbilja predivno. Jako je skup život, naravno. Moj stan je koštao oko 1500 funti, ako se ne varam, dijeljeni, znači nisam živio sam, dijeljeni stan, što znači da je cijeli stan 3000 funti, za 25-6 tisuća kuna, što je jako puno. Hrana tamo ne treba ni govoriti, tamo uopće nisam jeo vani jer je tamo jako skupo, pogotovo što sam bio na praksi gdje su iznosi bili vrlo minimalni. Imao sam sreću što sam dobio stipendiju od Europske unije da se mogu pokriti troškove stanovanja, jer moja plaća je bila oko 700 funti mjesečno. Da, to sam te baš htio pitati, uz tak sulude troškove ovoga, kako to isfinancirati ono? Da. Ima i Europska unija provodi, nisam siguran koji je točno natječaj, uglavnom natječaj je za internship, prakse u trajanju od 6 mjeseci i tu se dobije stipendija. Iznosa se više iskreno ne sjećam. Je li to 6-7 tisuća eura, 9? Ne, stvarno ne mogu se sjetiti. Dobro. To je ono što mi pomoglo da preživim. Mene sad zanima sljedeća stvar. Dakle, znam u Hrvatskoj, kako sam radio u korporacijama dugo, a i općenito, znam da naši agent menadžer je dosta onako imponira kad ljudi završe vani neki faks. U startu, ajmo reći, u startu si barem, 10% u prednosti pred ljudima koji su završili samo u Hrvatskoj. Ovo što si rekao, dakle, i London i Kina, to su jako dobre zanimljive stavke u CV-u. Da. I ja bih na prvu pretpostavio, takav čovjek će naći posao bez problema. Ti jesi našao brzo posao, počeo si raditi u jednom poznatom hotelu, međutim, nisi radio dugo i našao si se među nezaposlenima. Ajde nas provedi kroz taj dio. To je dakle, završio si faks i što ide dalje? Tek sam počeo raditi, desio se lockdown i to je to. Stvarno nema nekog velike priče iza toga. Jednostavno se desio lockdown, hotel se kao takav zatvorio jer su hoteli bili jedni među prvima na udaru takozvanome i to je to. Potres kasnije u Zagrebu i sve to i jednostavno sam odlučio vratiti doma. Tražiti posao i eto. Taj prvi posao, jesi njega tražio dugo ili si njega našao? Odmah. Okay. Odmah. Dakle, u roku od dana, možda par tjedana. U roku od par tjedana se našao posao, kog je korona i potres su jednostavno se ostalo. Da, evo, ispričavam se za ono što sam rekao, da si dobio otkaz, nisi, nego jednostavno je bilo dobio je samo jednu ruku. Pa da, ali nisi bio ti, da si nisi pokazao, nego jednostavno je rekao si sam zatvoreni hotel. I ono što Google dalje kaže o tebi, da si godinu dana neuspješno tražio posao. Tako je. Jesi li bio tvrdoglav pa si tražio posao u branši koja je bila turbo pogođena koronom ili si tražio bilo kakav posao pa nisi ni njega uspio naći? Tražio sam bilo šta osim, sad ide onaj klasični disclaimer, znači ne podcjenjuje niti jedno zanimanje, ali da. Bilo šta osim nekih zanimanja koja jednostavno nisam htio u to vrijeme raditi. To je bilo od marketinga, od hotela, naravno tu nisi mogao ni pristupiti, niti jednom hotelu su svi bili zatvoreni, nisu držali ni ljude koji rade po par godina, tako da
bio sam orijentiran uglavnom na marketing, pa i to je to, ja mislim. Nije to bilo previše otvorenih oglasa, da ti budem iskren. To je bilo možda par oglasa mjesečno, jer je situacija bila toliko neizvjesna, nitko nije znao što će se desiti i nakon što se dogodio kraj lockdowna, jednostavno ljudi su bili u tolikoj neizvjesnosti. Imao sam možda 50-ak, ako se ne varam, poslanih prijava u godinu dana, što je jako malo kad pogledaš, kad bi stvari bile kakve su inače, u godinu dana možeš napraviti 500 prijava ako želiš. Ja sam se praktički stvarno prijavljivao na skoro sve, osim, ne znam, pekara, kuhara i nekih stvari u koje na kraju dana nemam iskustva, a stvarno nisam htio raditi u tim zanimanjima. Kažem opet, stvarno ne podcjenjujem nikoga, da mi je visio život o tome, bez obzira ja bi sutra otišao raditi ko pekar, najmanji problem. Sam imao neke ušteđevine i kažem, imamo i taj posao preko ljeta koji na kraju dana isto ima nekakve zalihe, tako da nisam stvarno htio. Jesi li se javljao samo na otvorene natječaje ili si išao i na one cold call tipa? Ono, ma sve, otvorene natječaje, otvorene molbe, mailovi, sve, apsolutno sve. Ok, koliko je to trajalo? Godinu dana? Pa malo manje od godinu dana. Otprilike ja sam počeo tražiti posao negdje od 6. mjeseca prošle godine i završio sam ga tražiti u drugom mjesecu ove godine. Dobro. Sve je to jako svježe. Znači, je. Svježa i tvoja poduzetnička karijera, sve je ono turbo svježe, međutim, evo, u medijima si završio, to sam vidio tek, evo, kad sam se pripremao, kažete da te ja znam prije svega skupa preko LinkedIna. Skupa s Milanom Bandićem. Skupa s njima. To se svi zezaju. Nakon godinu dana traženja posla, odlučio si započeti privatni posao, ali pokrenuo se crowdfunding kampanju prikupljanja sredstava za pokretanje tog posla. Tako je. Slušam o čemu se radi. Zato sam završio u medijima. Eto, kako je to, otkud uopće ideja i šta si napravio i šta si ljudima, na neki način ljudima koji su ti uplaćivali sredstva, koja je bila ta protuvrijednost koju si im nudio za to? Ovako, ideja je došla iskreno kada se desio potres, vidio sam da se organizira nekoliko crowdfunding kampanja. Ja sam onda malo razmišljao o tome i shvatio da se kod nas crowdfunding kampanje organiziraju uglavnom za nekakve humanitarne akcije, što je jako dobro i tu se stvarno vidi ta ujedinjenost nas kao naroda i slično, ali mi je u jednu ruku izbilja žao da se takav alat ne koristi u druge svrhe, jer vani u drugim državama se to koristi za sve moguće. Ljudi ostanu bez posla, skupljaju za plaćanje računa, za pokrivanje nekakvih doprinosa. Kasnije, prije nego što sam zapravo krenuo u crowdfunding kampanju, istraživao sam malo kako to izgleda vani. I shvatio sam da vani ljudi imaju takve kampanje. Ostao sam, korona je pogodila moj posao, skupljam da pokrijem troškove i slične stvari. I onda sam pa zašto ne bi ja nešto pokušao tako napraviti? Prva stvar, to je nešto novo, nešto što ne postoji na našem tržištu. To je svakako nešto što mi donosi u jednu ruku nekakvu, pa možda čak i medijsku, recimo pozornost. Iako nisam u prvome odmah išao na medijsku pozornost, to mi je tek došlo malo kasnije da bi se to moglo zapravo medijski promovirati i na taj način isto pomoći rastu mog osobnog brenda. Ali sam zbilja htio vidjeti, jednostavno istestirati postoji li mogućnost da tako nešto na našim prostorima uspije. Je li to uopće dobra ideja s moje strane? Što je više bio nekakav moj pilot projekt, ajmo reći. Dobra stvar je bila što sam se aktivirao na LinkedInu prije toga i sve 100% donacija koje su došle su isključivo preko LinkedIna. Znači, to je još jedan dokaz o tome koliko se zapravo ova mreža može iskoristiti na odličan način. Nekakva protuvrijednost je bila tada sam ja organizirao jedan event nakon te crowdfunding kampanje i ljudima koji su htjeli sam isto poklonio majice gdje je pisalo da su osnovali zajedno sa mnom, znači I have founded a company, da su oni, jer sam zapravo htio da se oni poistovjete sa mnom kao neki suosnivači, da ima tu opet neki veći cilj, a ne samo da su dali novce s kojima sam ja na kraju ne znam mogao otići na Havaje ili negdje, nego da to zbilja bude, da zbilja imaju tu neku vrijednost. Ako se, baš razmišljam kad si rekao da jako malo ljudi se kod nas odlučio na tako nešto, odmah mi je palo na pamet kako sam ja otvorio svoje potice za samozapošljavanje.
I znam hrpu ljudi koji su uzeli naravno, pokupovali opremu i rade posao, ti nisi išao na to. Jesam. A jesi i na to. Prije ili poslije? Jesam, poslije. Crowdfundinga. Evo, prije par dana sam dobio baš pozitivnu ocjenu. Vezano uz moj zahtjev. Pa ti si pun ko brod sada, pazi. Crowdfunding, lova od poticaja. Pa čovječe, ti ćeš stvarno na Havajima završiti. Ili ideš u London nazad sa tom lovom. Vrlo rado. Na crowdfundingu je zbilja nismo skupili neki ogroman iznos, to se radi oko 2000 eura, što je naravno i dalje super stvar za neke početne stvari. Taj novac sa crowdfundinga mi najviše pomogao iskreno za nekako brendiranje, odnosno pojavljivanje na nekakvim događajima, putovanja, ne znam, između Zadra i Zagreba, Rijeke, Osijeka i drugih gradova. Ja sam isto, naravno, zašto ne probati iskoristiti poticaj za samozapošljavanje, s time da je to kod mene jedna jako specifična priča koja je trajala 6 mjeseci u 2 regionalna ureda od Zadra do Krapine. Na kraju sam svoj obrt službeno otvorio u Krapini i eto. Zašto? Moram pitati zašto, kad ovako kažeš specifično... Treba bi nam još jedan podcast. Ali ajmo onu 5 rečenica, zašto? Employer branding je jedna ideja koja je jako nepoznata ljudima. Točno to sam i mislio. Da prvi i jedini razlog, stvarno. Ljudi nisu znali o čemu se radi, što se krije iza toga. Ja sam to zbilja pokušavao objasniti jako laički, jer sam čitao da se to treba objašnjavati kod djetetu u prvom osnovne, ali uz to laičko objašnjavanje, kad je neko pročitao koje su moje usluge, šta ja radim, je bilo ono, ok. Ok, ajmo onda laički, jer pazi, slušat će nas i poslovna zajednica, slušat će nas ljudi različitih struka i... Evo, skoro dolaziš do 1000 subscribera. Da, evo, ja se nadam dok sad kad ovo objavimo s tobom i kad ti svoje horde koje uplaćuju lovu preko LinkedIna 2000 ima da... pozoveš da subscribe-uju se na moj podcast, ja mislim da bez problema 1000 prelazimo. Da, kako zapravo, ajmo ovako, objasni ti i meni, ali objasniti slušateljima našima laički što je employer branding. Najjednostavnije. Employer branding je njegovanje brenda poslodavca, ali s time da u tom cijelom procesu moraju biti uključeni trenutni zaposlenici, budući zaposlenici i tržište. Znači, to su 3 karike koje trebaju biti uključene u cijeli taj proces employer brandinga. Nije PR, nije isključivo PR, nije isključivo brendiranje u smislu da smo mi super divni krasni, nego se iznutra treba prvo riješiti problemi koji postoje u većini tvrtki, a tek onda krenuti prema vani. Kad si spominjao, navodio si trenutni zaposlenici, budući zaposlenici, ja rekao sad će reći bivši zaposlenici. I odmah se sjetim, bivši zaposlenici, employer branding, i tu bi se dalo svašta ovoga. Može. Ali i to je dio. Pazi, ne govorimo, ja govorim, mislim, branding može biti ciljani koji mi želimo pokazati prema van, ali brand se stvara htjeli mi i ne htjeli. Dakle, i loše karakteristike brenda mogu proizaći iz lošeg odnosa prema bivšim zaposlenicima, je li tako? Naravno. I to su one stvari gdje ljudi pišu po Facebook grupama, po forumima i slično svoja iskustva. To je isto dio brandinga, dapače. Dobro. Vrlo često negativan. Vrlo često negativan, da. Makar meni je zaista predivno je pročitati od bivšeg djelatnika da govori dobre stvari o bivšoj firmi. Ja imam jako dobro iskustvo sa svim svojim bivšim firmama, doslovno nema ni jedne, a nisam puno njih radio jer sam bio dosta dugo u Franku, 10 godina, u Heinekenu 3 i u još jednoj manjoj firmi prije toga pola godine. Ne mogu ni jedno reći ništa loše, dapače, gdje god mogu i hvalim i proizvode i same tvrtke, tako da tu bih mogao reći da su te firme da rade, barem su prema meni onako odradili dobar posao. Ne? Ajmo ovako. Sam si spomenuo, kompanije vole onako med i mlijeko prosipati prema van. Da. To je normalno. Dakle, brendiraju sebe kao svoje proizvode. Međutim, koje su razlike između toga što kompanije dobro rade, a što rade? Ajmo reći, pretpostavljam da često dolazi do nekonzistentnosti. Kompanije govore i prikazuju jedno, a rade nešto sasvim drugo. Da. Ajde nam daj par onako primjera možda takvih situacija. Pa imaš primjera koliko god hoćeš. Zapravo najbolji primjer ti je kada nešto vidiš što kompanija oglašava ili na svojim stranicama karijere ili na nekakvim službenim profilima,
odeš na intervju u tu kompaniju i vidiš da su ljudi tamo nešto što blage veze s time nema. To je znači primjer gdje jednostavno ili upišeš na Google iskustvo, ne znam, ajmo sad reći Frank, posao, to svi rade kad idu se prijavljivati za oglase za posao, što je sasvim normalna stvar, da će idu prvo pročitati recenzije, doživljaju zaposlenika i slično. I vidiš da ta firma uopće nema veze s onime gdje govori da su osvojili neku nagradu, kao na primjer poslodavac godine, gdje imaju nekak team building, gdje su svi onako predivno nasmijani u ispegljanim košuljama i dodavaju se međusobno, znači kave ili neke stvari. I to je zapravo što puno kompanija radi, je da troše novce u reklame koje su jako visoke i skupe produkcije koje izgledaju užasno fake. Ja sam sad nedavno na svojoj radionici prikazao reklamu od jednog trgovačkog lanca u Hrvatskoj gdje su se ljudi, kad je krenula reklama, ljudi se počeli smijati, nisu mogli vjerovati koliko ti zaposlenici kada govore meni je super raditi u bla bla bla. Imaš osjećaj da mu neko pištolj drži iza na tjedenu ono. Da. Upravo to. Ili da ima neki blesimetar ispred sebe ili neke kartonske natpise. To je grozno. A kad vidiš koliko ta reklama košta, ti novci, tih ne znam, 100.000 kuna su mogli biti utrošeni na toliko dobre, odlične stvari koje bi donijele brutalan efekt, a s ovime su se napravili kontraefekt. I na kraju dana kad sam ja pogledao reklamu i komentare ispod Facebooka na tu reklamu, znači bilo je možda 2 pozitivna komentara i to valjda od nekoga unutar kompanije. Svi su ismijavali, govorili baš to što si ti rekao, kao da neko drži pištolj iza leđa i jednostavno im prijeti. Sad ćeš dobiti otkaz ako tu ne budeš nasmijan i vesel. Tako, to je ono što jako puno kompanija radi loše, troše ogromne novce u nekakve bespotrebne projekte, jer danas svi vidimo da prolaze toliko surove stvari i sirove, neobrađene nekakve slike bez filtera, reklame na TikToku, bez nekakvih prevelikih namještanja, snimanja kadrova, ovoga, onoga, znaš. To je jednostavno po meni nešto što kompanije rade jako loše. Ja ću da reći jedan primjer, ne volim privatizirati, mislim je moj podcast, ali volim gostu stvarno pustiti da gost podijeli svoje iskustvo, međutim ovdje moram podijeliti neko svoje. Ja ti između ostalog osmislio sam program koji se zove Office Fit i namijenjen je kompanijama gdje dominiraju sjedilački poslovi i radi se zapravo na prevenciji posljedica sjedilačkog stila života. Mm-hmm. Znači, zdrave mlade ljude koji neće biti zdravi za 10 godina, ja svojim radionicama ih pokušam izeducirati što moraju raditi da bi ostali zdravi, produktivni i tako dalje. Odlična ideja. Trošak moje radionice je, dakle, isti je trošak, jel tvrtka 100 ljudi me sluša ili 3 osobe, nema po osobi. Trošak je moj dolazak ili moj Zoom, moja radionica, moje vrijeme. Taj trošak je, pazi, radio sam 15 godina u korporacijama, jako dobro znam koliko tvrtke troši na neke stvari. Taj trošak ti je manji za sve zaposlenike. Plus što ostavljam ljudima snimke. Dakle, mogu, kao što ja sada snimam ovaj Zoom, ljudi tako mogu snimati i interno koristiti te snimke zauvijek. Dakle, i za buduće djelatnike. Mogu im pustiti snimke. Mogu ljudi u privatno vrijeme pogledati tu radionicu ako ne žele pod navodnicima trošiti korporativno vrijeme na radionicu. Trošak svega ovoga je manji od troška sistematskog pregleda za jednog srednje pozicioniranog menadžera. Dakle, tvrtke će trošiti goleme novce na sistematske preglede. Dakle, na sanaciju posljedica, na sistematske preglede. Tvrtke će plaćati teretane, tvrtke će plaćati hrpu toga. A za trošak ove radionice će reći, joj, nije nam u budžetu, zašto, jer ne razumiju. Ja vjerojatno nisam dovoljno dobar prodavač da im objasnim zašto bi trebali me angažirati i na tome radim definitivno. To je jedan od mojih internih fokusa za iduće mjesece, ali potpuno te razumijem ovo kad kažeš ljudi, ovo što si ti sada rekao, troše golem novac na neke skupe produkcije, bacaju novac, bacaju bisere, a učinak je nikakav. Tako da, evo, da pače kontra slušam tebe i prepoznao sam se u tome, jer i sad, ti si očito našao alat kako ćeš ljudima objasniti kako da rade bolji employer branding, zato te angažiraju, ja moram naći svoj alat kako ću ih ajmo reći, dovesti pametno. Ne misliš?
Aha, ne sumnjaš, šta ste razumio, sumnjaš. Ne sumnjam. Ajmo ovako, Emanuel, koji su elementi dobrog employer brandinga, dakle ne ono što tvrtke sada rade, nego što bi ljudi trebali raditi. Koji su to elementi, kako da budu kompletni, kako da budu 360 u tom employer brandingu? Prva stvar je, ja bih rekao možda čak i 180, da okrenu skroz perspektivu, a ne da se vrate u puni krug. Ajmo reći 180 neka strategija bi bila da je prva stvar, treba provesti istraživanje zadovoljstva zaposlenika. Ali ne ono dosadno anketirano izvješće gdje će svi reći da, super, ok, divno, krasno, će samo poklikati od 1 do 5, 4, neka poluzlatna sredina i to je to. Nego napraviti ili fokus grupe ili intervjue, budući da je sad situacija takva kakva je putem nekih platformi Zooma ili slično, ali nešto gdje se može dobiti stvaran feedback od ljudi i objasniti ljudi mi idemo u ovo zapravo jer želimo vidjeti o čemu se radi, gdje je zapelo, želimo nešto poboljšati i reći ljudima zbog čega se taj cijeli proces brandiranja radi, ne samo da bi se tvrtka pokazala divna i krasna prema vani, nego da bi jednostavno zaposlenicima bilo lakše i ugodnije raditi u toj tvrtci, a onda tek privlačiti druge nove kandidate, a na kraju dana i tržište. Tako da prvi korak je svakako istraživanje i zapravo provjeravanje gdje je zapelo. Drugi korak su izrade nekakvih strategija, odnosno takozvani EVP, što je Employee Value Proposition, nekakva misija, vizija, obećanje kompanije prema svojim trenutnim, ali i budućim zaposlenicima, u smislu da se bolje objasni koja je to zapravo organizacijska kultura koja vlada u kompaniji, slično, ali da to budu stvarne stvari, ne nešto što je prepisano iz nekog priručnika ili slično, već ono čime se istraživanjem dolazi do tih saznanja, odnosno ono što zaposlenici kažu, da se to pretoči u nekakve rečenice. A ne zato što smo mi vidjeli da, ne znam, Apple ima u svom EVP-u nešto, pa ćemo mi sad to prepisati da budemo fancy. Ne, jer to ne drži vodu. I treći dio je naravno ta sama implementacija, da li su to društvene mreže, da li je to kroz program brand ambasadora, odnosno da zaposlenici postanu ambasadori tvrtke i pišu na LinkedInu ili Instagramu, objavljuju nekakve svoje vlastite dojmove rada u tom poduzeću, šeraju nekakve projekte na kojima su sudjelovali i slično. Tako da to je ukratko nekakve te tri karike, ajmo reći, znači prvo ide analiza, onda ide izrada strategije i nakon toga ide implementacija. Dobro, radio si sigurno sa dosta firmi, zanima me, ne moram uopće govoriti o kojim se firmama radi. A možeš, pa ima i većih i manjih. Ima i većih i manjih. Dakle, firme koje po tvom iskustvu, koje si ti upoznao i s kojima si radio, koje rade najbolji posao na tome, što konkretno rade dobro? Što to daju svojim djelatnicima? Zašto su njihovi djelatnici sretni? Znamo da je novac jedan od faktora samo, međutim nije ni u top 3 zadovoljstva. Što firme rade dobro da su njihovi djelatnici zadovoljni, lojalni i da neće prvom priliku zbrisati u drugu firmu? Najiskrenije, slušaju moje savjete i ne opterećuju se GDPR-om. Jako puno firmi se opterećuje s time da ne mogu napraviti apsolutno, pogotovo veće firme, da ne mogu napraviti apsolutno ništa jer je za sve vezan i potrebna neka GDPR privola, odnosno odobrenje. Ali odobrenje koga? Djelatnika? U smislu da stave djelatnike, evo, bio je jedan primjer gdje je direktor kompanije odlučio se provesti dan sa svojim vozačima kamiona. I to nije bio nikakav dio employer brandinga, nego je on jednostavno pokazao inicijativu za to samovoljno. I ja sam predložio toj kompaniji da se to dokumentira, jer niko neće znati ako toga nema na internetu. Logično. Oni su rekli to je program GDPR, hoće li se taj zaposlenik složiti. Oni njega nisu htjeli niti pitati žele li se on složiti ni ništa, nego su automatski odmah odbacili tu mogućnost jer su sebi u glavi vidjeli prepreku GDPR-a. I to je zapravo glavni problem velikih kompanija. A zašto sam rekao slušati mene, odnosno osobu s kojom surađuju, ne mora to biti nužno ja, veoma često se desi to da kad ja nekome
predstavim ideju i slično, svi kažu da, super, divno, krasno. Nakon par mjeseci se od toga ništa ne desi. Jer uopće ne žele, oni su odradili taj nekakav sastanak koji su trebali u jednu ruku jer su platili nekakvu naknadu, nekakav fee i slično, ali nisu krenuli u implementaciju svega toga. Zapravo nisu krenuli uopće od onog prvog koraka što je analiza, nego su samo poslušali moje savjete, odradili nekoliko sastanaka sa mnom i to je to. Tako da to su po meni najvažnije dvije stvari. Krenite raditi ono što vam drugi kaže, a ne samo opet dolazimo do onog bacanja novaca u vjetar. I GDPR je tu, naravno, moraju se poštovati nekakve protokole, ali se gubi toliko tih stvari da ljudi uopće ne žele pokušati i pitati nekoga želiš li ti sudjelovati u tome, bez obzira na taj GDPR je ona stvar koja mene iskreno izluđuje. Pa ne znam, mislim, meni je to toliko onak suludo da se nisu sudili ni pitati. Na kraju krajeva, krajeva ja vjerujem da svaki djelatnik, recimo taj vozač, vjerujem da bi mu bilo drago provesti dan sa direktorom, jer mu može na neki način implicirati neke probleme. Da. Dakle, on može svoje neke osobne izazove reći, gle, ne znam, možda preveliki broj radnih sati, ne znam, to je super prilika. Pa sve mi se potpis na papiru, isprintaš mali obrazac, potpisao bi svako, pogotovo ako vjerujete da radite dobro posao sa svojim djelatnicima. Da. Ako mu nećeš ni ponuditi GDPR obrazac, odnosno na potpis, vjerojatno se bojiš znači da radiš jako loš posao sa svojim djelatnicima. Tako je, da. Koliko je Hrvatska, pretpostavljam da pratiš bez practice izvana, koliko mi zaostajemo u... Gle, ajmo ovako, meni employer branding zvuči stvarno fejkanje. Nije, naravno da nije. Ti objašnjavaš da zapravo je loše fejka, da ga treba... A znaš zašto ti zvuči? Zato što ga svi rade na krivi način. To sam htio, da mi usporediš, dakle, prosjek nekako, koliko zapravo mi zaostajemo za tim nekakvim dobrim primjerima iz nekakvog zapadne Previše. Previše. Isto koji u ovome čime se ja bavim. Apsolutno isto. I dalje svi misle da je employer branding PR. Ja sam nedavno razgovarao, s obzirom da sam u jednom bootcampu na razvoju jedne ideje na kojoj radim trenutno, sa jednom vlasnicom digitalne agencije i objašnjavao sam čime se ja bavim i ona rekla, ali mi to radimo već godinama. I onda sam rekao, da, ali vi to radite samo iz procesa PR-a, to nije employer branding u potpunosti, to je zapravo samo završni dio employer brandinga. I mi zaostajemo puno u smislu da mi radimo samo krajnji produkt, odnosno radimo onaj treći korak koji se zove implementacija, a većina firmi u Hrvatskoj preskače prvi i drugi korak, nego idu automatski, ekspresno na treći korak implementacije i to je to. I zato ti i velika većina ljudi ima dojam, to jest ne dojam, to je zapravo činjenica da je employer branding na našim područjima još uvijek fejkanje, još uvijek su to, ne znam, nekakvi ping-pong stolovi, fora plakati, uredima neki, ne znam, team buildingi koji nemaju veze s vezom i slične stvari. Tako da nemaš ti dojam, to je činjenica. Točno mi je to palo na pamet kad si rekao fejkanje. Znamo prije 10 godina je bilo wow, kako Google dozvoljava kućnim ljubimcima stol za biljar. I onda su svi počeli dozvoljavati da im psi trčkaraju po uredima, pogotovo marketinške agencije, i svi su odjednom imali, mi se družimo, mi imamo stolni nogomet, mi imamo biljar. Da, i pića petkom i slične stvari. Tako je, to će feel good Friday i takve nedostoće. A feel bad Monday to Thursday, to nikom ništa. Bitno da imamo feel good Friday. Upravo to. Joj. Te stvari su super kada je situacija unutar firme već posložena donekle i kada su stvari u redu. To je super stvar za nekakav final touch, ajmo reći, nekakav kick koji će zapravo doprinijeti svemu tome. Ali da se sve bazira samo na tome, to nikako ne može biti. Nikako. Ajmo mi malo opet na tebe, osobno i na tvoju. Kako se zove tvoj obrt? Čisto da ljudi znaju. Stojano Consulting. Jako kreativno. Neka pa, gledaj, sve si rekao. Stojano u prezime, Consulting, čime se baviš i to je to. Tako je, osobni branding je tu. Firma je stara koliko? Odnosno obrt? Par mjeseci, jel tako? 25 dana. 25 dana. Pa kako si prije radio? Prije tih 25 Službeno 25 dana, a prije sam radio preko jednog drugog obrta. Evo. Aha, ok. Dobro. Nažalost, zbog cijele priče sa HZZ-om sam morao ići tim putem jer su klijenti čekali. To je
budemo realni, 10.000 eura su stvarno novci koje bi bilo šteta propustiti. Pogotovo što imam taj inat, gdje mi prvi put ideja nije prošla, ja sam htio dokazati uporno da je to nešto što treba i nešto što stvarno ima smisla. I zato sam išao kroz sve te silne žalbe, prigovore i slično. Tako da je službeno 25 dana od 1.10. Dobro, znači to je apsolutno mlada firma, no međutim, htio sam te predstaviti from fail to success. Aha. Fail bi bio, ugasila ti se praktički industrija turizma, kojom si se bavio prije korone, to je ono fail, a success je uspio si, imaš svoj consulting, radiš ovo ono. Međutim, da bi te mogao tako predstaviti, morao bi imati, ajmo reći, stabilne izvore prihoda ili barem stabilnu perspektivu budućih prihoda. Jesi li u toj fazi ili još uvijek je ono od mjeseca do mjeseca kako će to sve proći? Pa više možda čak i nije toliko od mjeseca do mjeseca, s obzirom da mi se klijenti dosta često javljaju. U smislu, ja nemam sad dogovorene suradnje za godinu dana, naravno. Ali imam i te nekakve polupasivne izvore prihoda u smislu tog izazova što si ti najavio, gdje isto imam određeni izvor prihoda kroz svoje edukacije, radionice koje održavam za veći broj ljudi koji su praktički na nekoj dvomjesečnoj razini, ali s obzirom na svu tu nekakvu svježinu poslovanja i relativno kako bi to rekao, relativno nov početak, još uvijek ne mogu reći da imam sad nekakve ultra stabilne prihode, da sam siguran za naredne 2-3 godine. Imam 3 veoma, dosta velika projekta od 3-4 mjeseca koji normalno samim time i generiraju relativno velike prihode, tako da u tom smislu sam siguran, ali nisam siguran za neki... Dobro, naravno, danas sam si rekao na početku... Ali ne možeš ni biti siguran. Ne možeš. Na kraju krajeva nije ni dobro jer bi nam pala kreativnost da je sad sve divno, uljenili bi se. Je. Uvijek je dobro da je mali neki onako, fear, što će, fear of future, što će biti. Da. Koji su ti glavni izvori prihoda, odnosno glavne, jedan sam spomenuo, to je employer branding, analiza, aplikacija, radiš sa tvrtkama. Drugi su ti radionice. Na koje još načine zarađuješ i u čemu najviše uživaš od svega toga? Za sad je to. Znači, rad s klijentima, radionice i konzultacije. Tako je. Znači, imam i 1-na-1 konzultaciju, odnosno baš rad na konkretnim slučajevima. Da li je to ako netko želi, postići bolju vidljivost na LinkedInu, da li je to ako netko općenito želi postići bolju vidljivost svog brenda, bez obzira na LinkedIn, da li je Instagram, na koja tržišta se otvoriti, da li se fokusirati samo na jedan grad ili na više gradova i slično. Tako da 3 stvari su trenutno. Znači, projekti konkretni sa tvrtkama, radionice, odnosno edukacije i treća je taj 1-na-1 consulting. Ok. I više od toga mi ne treba trenutno, stvarno. Dobro, ja sam one man band, tako da... To ti vjerujem. Spominješ, par puta si već spomenuo osobni brand. Mm-hmm. Tvoj osobni brand je takav da sam te ja sam zamijetio tvoj osobni brand i pozvao te u svoj podcast. Znači, već osobni brand iz moje perspektive imaš. Siguran sam da ga imaš i iz perspektive drugih. Što je za tebe osobni brand? Kako bi ga definirao laički? Laički, iskreno, po meni je osobni brand da se osoba može brandirati kao ekspert u industriji. I to je najjednostavniji, znači najjednostavnija definicija osobnog branda, da se ti brandiraš kao osoba koja je ekspert. Neko kad spomene mene, vrlo vjerojatno će se povezati sa ljudskim resursima, employer brandingom i slično. Neće me povezati sa turizmom, građevinom i slično. Netko kad spomene, Tanju Ghido, na primjer, isto će se povezati sa osobnim brandom. Darija Marčaca će povezati sa TikTokom, neće ga povezati sa Pinterestom ili nekom drugom platformom. I to je zapravo po meni osobni brand da te ljudi automatski u roku od par sekundi čak mogu svrstati u ono čime se baviš. Odlično. Najlaičkije. Odlično. Ja baš zadovoljavam, zadovoljio si moju želju za laičko mišljenje. Hvala. Kako si ti izgradio svoj osobni brand? Naravno, tu je jasno ko dan, tu je LinkedIn, međutim, ispričaj nam zašto baš LinkedIn i općenito, koje korake si radio i
tebi je zapravo relativno kratko, relativno malo vremena trebalo da se etabliraš kao... Je. Ono što je najviše pomoglo mom osobnom brendu je zapravo post na LinkedInu koji je otišao viralno. Taj post je vezan uz... opet jednim dijelom employer branding, odnosno ja sam ti tagirao poslodavce koji mi nisu odgovarali na prijave za posao po nekoliko mjeseci, javno sam napisao koja su njihova imena, jer ono što se tada dešavalo na LinkedInu je da je puno ljudi bilo nezadovoljno time, jer je bila naravno korona i sve to i puno ljudi se prijavljivalo na posao, ali nisu dobivali odgovor. Apsolutno, ali niko nije išao javno tagirati te ljude. Ja sam rekao, pa gle, svi tu nešto pričaju vamo tamo, ovaj nije odgovorio, ali ti meni napiši, taj mi nije odgovorio. I ja sam tagirao tu 5-6 firmi, ne znam ja više koliko, koji su mi odgovorile i koje nisu. Znači, dao sam primjer dobrih firmi i primjer loših firmi. I tu su se svi ljudi naravno poistovjetili sa mnom. Taj post je imao, ja mislim, oko 70,000 pregleda, 1000 nešto reakcija. Mislim, u to vrijeme je to stvarno bilo odlično. Ja sad nemam posta s takvim rezultatima. Tako da to je post koji je stvarno otišao viralno, baš zbog toga što su se ljudi sa mnom povezali. I oni su pisali na kraju da isto imaju situaciju takvu i takvu. Ono što je dobro što ja napravio, a što većina ljudi ne napravi, je što nakon viralnog posta ne objavljuju, nego dobiju nekakav engagement ogroman i tu priča stane. I na te ljude se zaboravlja, jer internet je toliko brz, društvene mreže toliko brze, ako ti ne reagiraš u roku od, ne znam, par dana, ljudi te zaboravljaju. I zato se priča o toj konstantnosti na društvenim mrežama, jer jednostavno neko će te drugi pojesti. Moramo se jednostavno pomiriti s tom činjenicom da je situacija takva. Ja sam nakon tog viralnog posta krenuo objavljivati, ako se ne varam, 2 ili 3 mjeseca svaki dan, baš zbog toga što si ti na početku rekao da ti iskačem konstantno u feedu, da ljude upoznam tko sam i što sam, jer do tada niko nije znao za mene. Normalno, ja do tada nisam koristio LinkedIn na nikakvoj razini, ne tjednoj, mjesečnoj, nikako. Ja sam imao otvoren profil kao svoju neku vrstu CV, gdje bi se javljali eventualno poslodavcima i to je to, ništa. I kako će neko znati nakon jedne viralne objave, ako ja i dalje ne objavljam, će misliti, on je objavio sad nešto tamo i to je to, doviđenja. I išao sam baš tom taktikom da objavljujem svaki dan. Ta izazov, ajmo reći, sam vidio od Marina Mrše, on i dalje objavljuje zapravo svaki dan, ali ja nisam to htio uzeti kao izazov, već kao vrstu nekakvog svog osobnog brendiranja, da ljudima stvarno iskačem iz feeda i tu sam onda dobivao poruke, majke, ti otvoren LinkedIn, samo ti, kao šta se dešava, znaš. I tu sam ljude naučio na sebe polako, znaš, na svoje ime, na svoju prisutnost, na ono čime se bavim i to je to, kasnije sam krenuo graditi tu priču sa employer brandingom, savjetovanjem, uslugama koje nudim. Vrlo jednostavno, zapravo, kad pogledaš na kraju dana. Bio mi je naravno i Marin gost i Tanja, dakle pozdravljam sve pratim. Odlično. Isto su mi rekli istu stvar, dakle Marin o tome, ma i Tanja, stalno piše o tome kako im je LinkedIn doslovno sve što danas imaju u poslovnom kontekstu im omogućio LinkedIn, odnosno sami su se omogućili redovitim objavama, ali dolaze klijenti preko LinkedIna. Jel tebi dolaze klijenti preko LinkedIna? Samo. Sad, od tvojih svih klijenata, koliko je approachalo tebi, a koliko si ti išao se javi, dobar dan, ja sam taj, radim Nikome. to i to? Nikome. Kako onda to izgleda? Ja ti ne volim cold calling, ja ti mrzim cold calling. Ja ne znam osobu koja ga voli. To je ono, ja ti općenito ne volim prodavati, evo, najiskrenije. Ja ti ne volim ići nekome prilaziti i reći, čujte, ja nudim ovo, znate. To je skill koji je meni na groznoj razini i sad uskoro baš uzimam jednog sales coacha koji će malo pomoći u tim stvarima. Meni je muka najiskrenije napisati prodajnu objavu. Odmah ćeš mi, u stvari kad završimo snimanje, ćeš mi odmah reći ime tog sales coacha, jer definitivno meni treba jedan takav, jer naravno, meni je to najgora stvar, dobar dan. Velikoj većini. I onda kad kaže ne, ja to sjećam osobni poraz. Zapravo to nema veze s tim. Ime god kaže, stvarno puno ljudi s kojima pričam je ta prodaja teška. Zašto se ljudi meni javili? Ti zapravo kreiranje sadržaja. Ljudi su se meni javili jer su vidjeli da kreiram sadržaj koji s njima rezonira, koji je njima zanimljiv. Zadnja tvrtka koja mi se javila rekla, ja stvarno volim način na koji ti pišeš. Pišeš dosta realno, pišeš dosta iskreno,
stavljaš na nekakvu tapetu stvarne probleme koje se dešavaju unutar kompanija, ne ideš naokolo, nego zbilja ideš odmah drito u sridu, što se kaže. Tako da, sadržaj je broj 1. Ko je slobodniji u javljanju preko LinkedIna? Velike tvrtke ili tvrtke gdje ti se javi čovjek koji ima 2 zaposlena i Pa nije mi se još niko javio sa 2 zaposlena. Znači velike tvrtke ti se javljaju preko... Pa relativno velike, da. Jedna je jako velika tvrtka koja mi se javila, jedna od najvećih u Hrvatskoj, nije Konzum, ali iz njihovog koncerna bivšeg, evo samo to mogu reći. Druga tvrtka ima oko 20 i nešto zaposlenika, treća tvrtka ima 40 zaposlenika, relativno velike tvrtke. A ljudi koji mi se javljaju za konzultacije su one-man bandovi uglavnom, znači nemaju zaposlenih. Super. To sam te htio, nešto sam te sad htio pitati, malo mi je pobjegla. Da, u biti, evo, sjetio sam se. Aha. Koliko dugo već, imaš i dalje taj post day, i dalje pišeš svaki dan? Ili ne. Sad objavljam u prosjeku 3 do 4 puta tjedno, ali zbilja ovisi o situaciji. Stvarno, nekako bude i 2 puta tjedno. I koje su to najčešće teme? Naravno, zašto pitam? Sad bi logičan odgovor bio employer branding, ali ne baviš se samo time, baviš se i osobnim brandingom. Je li kad podijeliš nešto što i nije toliko, jer znaš što sam primijetio? Do zadnje vrijeme ljudi znaju dijeliti na LinkedInu stvari koje inače pripadaju možda nekakvim tone of voice-om, Instagramu, Facebooku ili nekoj drugoj mreži. Jel se tebi kada dogode neke osobne stvari podijeliš koje nisu možda toliko vezane uz svoj consulting? Koje su najčešće teme? Pa možda baš i neiskreno nešto toliko osobno. Sad sam objavio da sam dobio te poticaje za samozapošljavanje, što može biti kao recimo nešto osobno, ali ne dijelim baš. Možda nekakva gostovanja ako podijelim članke koje napišem i slične stvari. Većinom je to baš vezano uz neke dijelove employer brandinga, osobnog brandinga i neke savjete za LinkedIn. Ne idem previše u te neke privatne stvari, ne znam, da sad objavljujem sliku gdje šetam svog psa, gdje se šetam prirodom ili nekakve selfije svoje, slične stvari koji su, što ti kažeš, tone of voice Instagrama i Facebooka. Iako nemam ništa protiv toga. Mislim da ne trebamo stvarno LinkedIn promatrati kao platformu koja je strogo poslovna. I to što na svojim radionicama često čini da ljudi imaju strah od toga, jer nisu sigurni jesu li oni dovoljno stručni, jesu li oni dovoljno profesionalni. Znaš, i te neke stvari. Evo sad baš prije 2 dana sam imao radionicu gdje je jedna osoba rekla da ne zna da li da treba ako napiše neki članak uključiti i članak koji se poziva na to literatura, ali ti ne pišeš diplomski rad. Opterećuju se ljudi previše, to hoćeš. Ti pišeš članak na LinkedInu, znaš, nije to diplomski rad gdje trebaš imati reference, fusnote i sve slične stvari. Puno ljudi ima taj strah jer misle da je LinkedIn jedna isključivo striktno profesionalna platforma za s ljudima u kravati. Evo ideje. Sad sam nedavno objavio sliku sebe u vrtaču na LinkedInu, što možda nije to sigurno nije poslovno. I zapravo sam napisao zašto volim raditi svoj posao. A to je da ne moram biti odmah u 8 ujutro u košulji, kravati, sa koju su nego zbilja ako hoću, ako nema nekakav sastanak, mogu slobodno biti do podne ako želim u vrtaču. Tako da to je možda neka recimo to na tom tragu privatnije. Kad si to već spomenuo, jel si vratila situaciju u normalu da se ponovo sve više sastančiš uživo sa klijentima ili još uvijek dominira Zoom, Teams i ostali online? A kod mene još uvijek Zoom i slično, s obzirom da sam ja u Zadru. Većina mojih klijenata su u Zagrebu, ima čak jednog klijenta iz Sarajeva, ali većinom su mi klijenti iz Zagreba. Tako da njima svima iskreno zbog ove situacije odgovara dosta Zoom, jer i oni rade jako hibridno. Znači, neki članovi tima rade od doma, neki članovi tima rade iz ureda. I tu je jako teško, da nema tog Zooma, bilo bi jako teško te ljude okupiti uživo, u smislu da onda možda trebalo biti 2-3 termina sastanka sa svakim pojedinačno. Da bi svi stigli, upravo to. Mogli prisustvovati. Ovako se nas 5-6 može bez problema spojiti na Zoom, odraditi sastanak i to je to. U smislu meni je to isto normalno puno bolje, jer sami time štedim nekakve troškove koje bi mi otišli na putovanja, ali teško je, uživo je jako puno bolja energija, puno je bolji sastanak, sve možeš odmah vidjeti direktno
reakciju osobe, odmah odgovoriti ako vidiš da nešto ne ide prema planu. Znaš, ako ti ja gledam, mi svi koji radimo te radionice uživo ili online, ja recimo znam po sebi koliko se ja hranim energijom ljudi koji prisustvuju radionici. Da. Doslovno svako njihovo pitanje, svaki njihov angažman, svaki njihov eye kontakt napuni me energijom da im još više dam, da im da prenesem natrag što više energije. Radionice koje spominješ, održavaš se ih periodički, imaš, ne znam, toliko radionica kvartalno ili kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih, to je broj jedan. I drugo, vidio sam ovo zadnje što si najavio si na LinkedInu, običan je zapravo Google Doc dokument koji ispuniš. Jel da radiš tako ili imaš nekakve website gdje su one kontakt forme, čisto malo tehnički. Koliko često ih održavaš i kako ljudi pozivaš da se prijave? Za sad održavam radionice, znači jedna je bila u 5. mjesecu i 2 su bile sad, jedna je bila jedna je bila u 5., jedna je bila u rujnu i jedna je bila sad prije 2 dana. Sad ove 2 su bile jako blizu jer je jedna bila uživo, a jedna je bila online. Jer smo imali dosta upita za radionicu online, s obzirom da mene jako puno prati ljudi iz Srbije i što je jako fora stvar je da su na oba 2 radionice uživo došli ljudi iz Srbije, što je za mene osobno nevjerojatno u jednu ruku. Ne idem iskreno po tom nekom broju popunjavanja, s obzirom da mi se stvarno radionice, mogu reći, relativno brzo popune i ja radim sa jako ograničenim brojem ljudi. Ne idem na masovne radionice od 30, 50, 100 ljudi, moje radionice su do 15 ljudi, online do 10, jer u biti ovo mi je sad prije 2 dana bila prva ona radionica, tako da, ali smo se svakako ja i Maja s kojom sam organizirao radionice, smo se složili da je broj sudionika u online do 10 zbilja maksimalno, da bi to bilo interaktivno, jer ja ne želim nikakve radionice ni edukacije gdje ljudi mene slušaju, zapisuju, postavljaju pitanja i šute, znaš. To mi ne želiš predavanja držati, nego želiš radionicu gdje ide dvosmjerna komunikacija. Tako je. Zato ih zove radionice jer ljudi rade. Tako, inače bi bila predavanja. Da. Koje su bile drugo pitanje? Drugo pitanje je bilo za Google forme. Google forme, je li imaš website neki sofisticirani? Ništa. Google forma i to je to. Još uvijek ne idem u smjeru tog websajta jer sam shvatio da mi je LinkedIn zapravo odličan kanal gdje mi website praktički nije potreban. Mogu pisati o svojim uslugama, mogu pisati u case studijima i sličnim stvarima. Mislim da ću website iskreno kroz neko vrijeme kada se to još sve digne na jednu veću razinu. U ovom trenutku, ako idemo u nekom pogledu optimizacije troškova, mislim da mi website stvarno nije potreban. Znači, sasvim ovo zadovoljavajuće funkcionira. Najaviš na LinkedInu radionicu, ostaviš Google formu, ljudi se prijave i to je to. Tako je. Google forma ti funkcionira isto koji web obrazac. Ma jasno, znam. Samo što djeluje manje sofisticirano. Da. Ne, znaš zašto te pitam? Upravo zato, gledaj, slušaš nas neko ko je danas u situaciji u kojoj si ti bio prije godinu dana. Nema ništa, nema 5 kuna u džepu, u novčaniku, želi nešto pokrenuti, ima neku ekspertizu, želi napraviti neku radionicu, a misli se joj, diću jadan, nemam sajt, nemam ovo, nemam ono. Dakle, evo, doslovno znaš koji je problem? Ljudi nemaju 5 kuna, ali imaju 1000 izgovora. Zašto ne početi? Ja sam u tom trenutku, evo, najiskrenije, kad sam pokrenuo crowdfunding, bio u minusu. U smislu da su se sve zalihe koje sam imao do tada dosta potrošile i osoba koja bi bila, da je neko drugi bio na mom mjestu, ja mislim da ta osoba sigurno nikad u životu ne bi pokrenula svoj posao, pogotovo u svoj toj situaciji neizvjesnosti i slično. I meni je osobno žao što ima toliko kvalitetnih ljudi koji nalaze toliko kvalitetne izgovore da ne krenu raditi. Izgovori, evo, ja na svojim radionicama te izgovore uvijek spominjem, mislim, imamo izgovore za apsolutno sve. Ja sam neki dan napisao post na LinkedInu da postoji skupina ljudi koju ja zovem nemam vremena ljudi. Da. Znaš, ja bi pokrenuo biznis, ali nemam vremena. Ja bi trenirao redovito, nemam vremena. Ja bi kuhao zdravu hranu, nemam vremena. I onda dođe vikend kad imaju vremena. Onda se binđa Netflix, onda se, ne znam, u kafićima, ide se lunja se po ovim shopping molovima i tako. No dobro, nećemo negativu, samo pozitiva. Emanuel, ovako, meni je ovo bilo jako zanimljivo.
jako zanimljivo. Znaš što me posebno veseli? Što si na samom početku svoje poslovne avanture. I s velikim guštom ću te pozvat recimo za godinu ili dvije, kad vjerujem da više nećeš biti solopreneur. Ako uspiješ dobiti termin. Dobro, sviđa mi se taj, evo viš, to volim. Volim tu pozitivnu bahatost, volim takve ljude. Na kraju krajeva takvi ljudi uspiju, ne uspiju oni koji su, bojim se svega. Ovako, ja ću te sada izraketirati još sa par brzo poteznih, to su ti moja superhuman pitanja koja pitam sve goste. Prvi je, kako ti izgleda prosječan radni dan? I drugo, ajde, vezano su pitanje, imaš li neke svoje protokole, rutine koji ti pomažu da budiš uspješniji? U smislu rutina spavanja, buđenja, tjelesne aktivnosti, prehrane, meditacije, čega god. Prosječni radni dan. Pa evo, mogu ti reći, na primjer, danas kako je to izgleda. to danas isto neki prosječni, ajmo reći, radni dan. Dižem se inače uglavnom oko 6 sati. Čekaj, pardon, prekinut ću te. Dakle, tebi je prosječan radni dan u kom snimaš podcast. Znači, toliko si atraktivan da 5 dana snimaš podcasta. Na Zoomu sam, evo, samo ću to reći. Ne, šali se, ok, prekinuo sam te. Dakle, da bi ovo nema iskreno mi nema neke velike razlike. Morao sam se uhvatiti za ovo, jer bilo bi šteta ne propusti takav volej. Neka. Ok, dakle, probudio si se u 6. Probudim se oko 6. Ono što je glavno kod mene je da prvih sat do 2 nema otvaranja mobitela. Sjajno. Znači, to je nekakav, ajmo reći, što ste rekao, neki protokol. Jer sam čitao nedavno nekakva istraživanja da kada se otvori bilo koja društvena mreža, ili općenito upali internet na mobitelu, da to podiže puno razinu stresa kod ljudi. Iako mi to ne shvaćamo, ali to ide jako sporo. Taj stres se polako diže u nama i budi gledaš što ćemo sad. Znaš, ti čim upališ internet, kad meni je preko noći normalno ugašeno, dolazi mi 101 notifikacija, mail, Instagram, LinkedIn, ovo, ono, update, jedan, drugi, treći, to je ono da ti glava poludi. I kad se probudiš s takvim ludilom u glavi, ja to radim već možda mjesec dana, tako nekako otprilike, i stvarno mi je puno mirnije nekako jutro i puno polakše ulazim nekako u sav taj, u tu kolotečinu, ajmo reći, koja počinje. Ako dozvoliš, sad da se nadovežem na to. Može ja sam obsesivno posvećen upravo tim ritualima, protokolima i načinima, na kraju krajeva, superhuman life. Dakle, želim maksimalno 24 sata svaki dan iskoristiti na najsavršeniji mogući način. Naravno, te jutarnje rutine jako puno proučavam. U biti, koje ti je objašnjenje? Objašnjenje je da ti čim ujutro upališ mobitel, dozvoliš da uđeš u tuđu stvarnost. U tuđe živote, u tuđe slike, tuđe statuse, tuđe videiće, tuđe TikTokove. I automatski te to izbaci iz tvoje realnosti. I što duže ostaneš u svojoj realnosti? Aha, probudio sam se, super. Hvala Bogu, evo, živ sam, ne. Idem sada pojesti, idemo izmeditirati, idem se posvetiti sam sebi. Što si dulje u svojoj realnosti, ne u tuđi, to je bolje za tebe i za tvoje rezultate. To je jedno od znanstvenih objašnjenja zašto je super ne paliti mobitel barem sat i pol ujutro. Da, kažem ti, ja sam pročitao taj članak koji mi zbilja kažem, pa stvarno nema smisla, idem baš istestirati. I promjene sam vidio u roku od možda tjedan dana, tako da ja bi to svakako preporučio. Kako iskoristiš onda? Dovoljno rano. Kako iskoristiš onda tih, recimo od 6 do 8, dok ne dozvoliš drugima da te vuku u svoj svijet, što radiš u tom jutarnjem? Imam psa s kojim ne šetati ujutro. Znači u 6 otprilike ustajemo, oko 6:30 izlazimo u šetnju i to mi je iskreno jedan od najljepših dijelova dana gdje vidim kako se sve nekako budi. Još ja živim uz more i to je onako stvarno predivno, mislim, čuješ, ne znam, ptice, zvukove sve te, zrak je potpuno nekako drugačiji u smislu da je hladnije normalno, pošto je sad već jesen i taj zrak te nekako još dodatno probudi, kako je razlika u temperaturi, to te još po meni daje još neki dodatan taj kick, ajmo reći. Tako da, odradim tu šetnju nekih 45 minuta otprilike, onda slijedi tuširanje, normalno doručak, kava i to je to. Onda palim mobitel i onda slijedi ludnica. Da. Dobro, nije ludnica, nemam ja sad ne znam koliko prebukirane obaveze i slične stvari. To i negdje moj radni dan otprilike započinje oko 9 sati. Znači, gledam da si stvarno niti jednog klijenta ne uzmem prije 9 sati. Znači, da od 6 do 9 ta 3 sata budu koliko toliko rezervirana za mene. Nakon toga ti sve ovisi zbilja koliko imam
stavaka u tom danu, da li su to samo klijenti ili je to rad na mom sadržaju za LinkedIn ili ne znam, sad plaćanje nekakvih računa, to sad stvarno zbilja ovisi. Nekad imam po 3-4 sastanka dnevno, danas imam stvarno dan koji mi do 6:30 prepunjen sa Zoomovima, mislim da će u 7 biti već u krevetu otprilike. Tako da, evo, sutra imam 2 sastanka. Samo i sutra ću se više posvetiti svom kreiranju sadržaja za LinkedIn, kreiranju sadržaja za ovaj LinkedIn izazov koji slijedi i slično. I mogu reći u prosjeku negdje da se trudim završiti do 6 sati, nakon čega slijedi opet sat vremena bez mobitela, znači idem u šetnju opet sa svojim psom, samo račetati uglavnom 2 puta dnevno. Naravno, govorim u slučaju da ne pada kiša. Jasno. Ako pada kiša, onda je to drugo. I tu sam zapravo tek nedavno uveo tu naviku da i tu drugu šetnju idem bez mobitela, jer sam shvatio da kad idem šetati s mobitelom da je to smrt. Znači, ja sam osoba koja se ne može suzdržati od notifikacije. Evo, priznajem, ima taj problem. Kad mi zazvoni mobitel, ja ne mogu duže od 3 minute biti bez... Znaš, to je taj stres koji vlada u nama. Ja sam rekao, idem i ti sat vremena odvojiti u miru, uglavnom mi stvarno rijetko ko da mi je jako bitan šalje poruke u smislu klijenata ili nešto iza 6 navečer, tako da ima tih sat vremena isto bez mobitela. I tu ti je to i onda kasnije klasika večera, spavanje, idem spavati, pa neka čak već i u 9, ako ćemo biti iskreni, a uglavnom to bude prosjek oko 10 sati. Ali nekad kad sam baš umoran, iskreno idem spavati kad mi se spava. Ja, super. Kad sam umoran, slušaš svoje tijelo i to je odlično. Tako. I prije spavanja isto nema mobitela, znači negdje u pola sata otprilike prije spavanja. Stvarno se trudim izbaciti taj mobitel koliko mogu, jer sam tokom dana prikačena sve. Od mobitela, laptopa, kompjutera, doslovce svega. I trudim se što više stvarno ga koliko mogu makniti. Kojih mana bi se volio riješiti? Mana? Od tih notifikacija pod prvo, to svakako. Šta je još? Pa ne znam, koje bi još možda mane... Dobro, nema ih izmišljati. Ne mogu se stvarno sjetiti. Ako ih nema, koja ti pada na pamet. Te notifikacije su mi sad baš pain in the... Da, ja sam ih isključio sve. I zvučne i vizualne. Ostavio sam SMS, ostavio sam YouTube, jer mi je bitan, jer razvijam kanal sa podcastom. Da. Instagram sam ugasio, WhatsApp, Viber, Facebook. Dakle, uopće nema notifikacije. Znači, ako mi se javiš, LinkedIn nisam. LinkedIn mi još izbacuje notifikacije. Ako mi se javiš tipa na WhatsApp, odgovorit ću kad uđem u aplikaciju. Dakle, kad uđem u aplikaciju vidimo, toliko poruka, onda ću odgovoriti. Ali neću, jer isto koji ti mislim da ovo što si naveo da je tvoja mana, to nije tvoja mana, to je mana od 99,9% ljudi. Zašto? I to znam zašto, jer sam i to proučavao, sve da budem što bolji superhuman. Bravo. Zašto? Dakle, svaka notifikacija zaziva dopaminsku oluju. Ti staviš neku sliku i dođe ti notifikacija i ti lajkao mi je neko. Kužiš? I svaki taj like, svaki scroll po feedu je mali dopaminski šut. Harvard University je radio studiju gdje je scrollanje po Instagramu usporedivo sa kokainom. Dakle, toliko lučenje dopamina da je usporedivo sa kokainom. Tako da to nije tvoja mana, to je ozbiljan, pa na kraju krajeva ako si gledao Social Dilemu na... Jesam. Social Dilema govori upravo o tom inženjeringu, kako da usere učini što ovisnim o tim mrežama. Zato i zarađuju tako golem novac, a mi je onako doslovno ko ovce blejimo te ekrane. Kolaboratorijski miševi. Kolaboratorijski miševi, upravo to. Tako da evo, možda savjet i za slušatelje, pogasite i šta. Svim najbitnijim ljudima oko sebe sam rekao, gle ljudi, i to evo sad javno govorim svima, ako me trebate hitno, zovite me na telefon ili mi pošaljite SMS. WhatsApp, Viber, Facebook, kad odgovorim. Ali ako je hitno, nazovite. Evo, to super ideja. Mogao bi ja taj SMS uvesti. SMS mi šalje jedino... Pa naravno, jer na SMS-u nisi u 10 grupa sa po 15 ljudi gdje će svi replyat na svaku poruku i gdje će ti ding. Neće, kužiš. Tako da evo, SMS oldie but goldie.
Je. I još bi samo, sad sam se sjetio, istaknuo možda jednu stvar koja je relativno važna, je tada imam taj neki protokol gdje vikende ostavljam samo za sebe. Znači vikendima uopće ne radim, u 90% slučajeva osim ako nešto nije hitno. I sve sastanke koje, ako mi neko predloži za vikend, ja zbilja otvoreno kažem ljudima, meni je žao, u smislu da ne možemo držati sastanak u subotu ili nedjelju, ali vikende stvarno zadržavam za sebe. I mislim da bi to isto što više ljudi, koliko je moguće trebalo stavljati u neku svoju rutinu, ali normalno, nije svima to moguće. Sad si baš podsjetio zapravo da te pitam još jedno pitanje koje nije bilo u planu, ali moram pitati jer je super. Ti si jel ti radiš išta? Ne. Dobro, sam si rekao, izvukao si se s ovim 10 do 6 danas, do pola 7 da se zuzi. Ne, htio sam te pitati nešto drugo. Kad mi je Marin bio tu Mrša, rekao da se preselio u Zagreb jer u Zagrebu sve. Naravno, to znamo svi. Ja sam 10 godina radio u Zagrebu, putovao svaki dan na posao. Sad, i zbog toga što je korona pa se sve svelo na Zoom, ne radim, ja živim u Dugoj Resi, ali gle, meni je Zagreb 35 minuta vožnje od moje kuće do Zagreba, tako da ja mogu. Jel osjećaš da te ipak limitira to što nisi u Zagrebu? Kao prvo, gle, moram reći svoj osobni stav, meni je jako drago da si i dalje u Zadru. Jer, mislim, gdje ćemo doći ako se cijela Hrvatska preseli u Zagreb? Nigdje. Naravno da je u Zagrebu sve, ja obožavam Zagreb kao grad i to i volimo otići često, međutim, drago mi je da uspijevamo ostati u svojim gradovima i raditi. Jel misliš da ćete situacija, pogotovo ako se vratimo u staro normalno, a ne u ovo nenormalno normalno, jel misliš da će te situacija ipak prije ili kasnije odvesti u Zagreb? Ne znam, vidiš. O tome ja jako intenzivno razmišljam kad se vratimo u normalu, što će biti i koliko ću zapravo biti vezan za život u Zagrebu. Ono što ja nekako želim je da živim u Zagrebu kad se desi to, vrati ta normala, da budem u Zagrebu recimo 2 do 3 tjedna, a nakon toga budem opet 2 do 3 tjedna u Zadru. Nikako ne želim se samo priključiti na život u Zagrebu, jer sam živio prošlu godinu, ja mislim, u Zagrebu. Više ni ne znam, svima nam te godine da. to sad u ovom periodu lete. I sad iskreno, meni je, dok sam bio 15-16 godina, bio san, znaš, ko svakom Dalmatincu idemo u Zagreb, živi tamo, je super, divno, krasno. Glavni grad Dalmacije. Da. I sad iskreno, kad sam se vratio iz Zagreba živjeti tu, ne mogu se natjerati da opet idem konstantno živjeti u Zagreb, jer mi fali ta opuštenost, ta sloboda, taj mir, da mogu ići doslovce prošetati kad god hoću, izaći iz kuće, ako mi treba u podne do 1 mogu otići prošetati bez ikakvog problema, znaš. U Zagrebu to sve moraš biti koliko toliko organiziran, što i zbog prijevoza, što zbog udaljenosti od jedne stanice do druge, jedne točke A do točke B i slično. Tako da volio mi naći neki balans između toga da ne budem konstantno u Zagrebu, ako treba mogu biti i tjedan, 2, ako je nešto zbilja potrebno, ali ne bi volio bi ostati tu. Meni se iskreno sviđa način na koji Jan de Jong funkcionira, gdje on par dana u Zagrebu, a većinom u Splitu, i mislim da je to savršen način. Dobro, ima jedna mala utišna činjenica, s obzirom da se živi u Pekingu, tebi je Zagreb piece of cake. Baš putovao si, kak si rekao, od stana do faksa 1.5 pa čovječ u 8. Sad sam se razmazio, iskreno. Sad sam se razmazio sa životom u Zadru, sad mi je sve znaš, lagano, polako. Sad baš imam tu neku hedonističku stranu života koju sad želim njima. Ne, to mi se sviđa jer nije život samo, rekli bi se žargonski, rmbanje. Život je, mene ona anglosaksonska verzija života i rada, live to work, ja se toga grozim. Work to live, to je nama Mediterancima, neću reći Balkancima, nama Južnoj Europljanima, nama puno više to radim da bi mogu živjeti, i nimalo mi se ne sviđa u što se pretvara naš korporativni svijet, isto da se sve svodi na što brže napredovanje, žrtvuješ obitelj, prijatelje, djecu, samo da bi postao nekakav direktor, član uprave i šta. Poslije si sam, nesretan, skoro sam rekao našmrkan, ali neću biti bezobrazan. Ali da, nećemo u detalje. Dobro, prijatelju, ovako,
što za tebe slijedi u idućih 3 do 5 godina, odnosno ne znaš što, niko od nas ne zna što nam slijedi, ali što bi ti želio da slijedi u idućih 3 do 5 godina? Znaš što sam ja rekao jednoj svojoj kolegici? Ja želim imati jedan onako klasičan njujorški mramorni ured pun mramora, ostakljen, predivan. Joj. To je neka dream come true, ali da ne budem ja u tom uredu, nego da samo ljudi budu unutra, ja delegiram po mogućnosti iz Zadra, ko zna odakle. To je neki moj san, da moja naravno tvrtka, trenutno obrt, naraste, ali ne želim ići u rast da imam 500 zaposlenih, nego i dalje želim ostati u tom individualnom pristupu, gdje moj maksimum ljudi koji bi bili zaposleni je 10. Znači više od 10 stvarno ne želim ići u tom nekom smjeru razvijanja neke ogromne korporacije, želimo sad do 10 ljudi. 10 ljudi realno možda kroz 3 do 4 godine. A čekaj, šteta mramora za 10 ljudi samo. Ja čuj. To ti kad imaš para, pa onda možeš i na 10 ljudi mramora. Onda možeš samo iza sebe, možeš ostati solopreneur pa sa mramora. To. Daj me ovako još reci, jel čitaš? Čitam ne toliko često. Ne toliko često. Iskreno više slušam podcaste, audio knjige i slične stvari. Čitao sam prije, u osnovnoj srednjoj školi. Pročitam tu i tamo neke knjige. Onda ću... Reci, samo daj. Oprosti, prekidate. Tu naravno Atomske navike koje svi čitamo. I jednu super knjigu koja se zove Živjeti, voli ljude... Ček, možda imam tu tamo. Voli ljude, koristi se stvarima. Ta knjiga govori o minimalističkom načinu života, gdje se ne trebaju skupljati obsesivno-kompulzivne stvari i samo nagomilavati nešto, nego ne u smislu minimalist da imaš jedan stol i jednu stolicu i to je to, u tome se vrti cijeli tvoj život, na stolu spavaš, na stolici jedeš i gotovo. Nego da se ne treba toliko gomilati stvari, jer ti to isto izaziva jednu vrstu stresa i jednu vrstu nemira, kad si okružen sa 1000 stvari, 1000 slika, ne znam ja, nekih sitnih figurica i slično. Tako da to su dvije koje sam pročitao nedavno. Jedna je isto From Zero to One, startup knjiga koja govori o tome kako od ničega postići nešto. Ko je autor? Čekaj, ja imam za tu knjige. Ajde, daj mi oba autora. Peter Thiel, vidiš, evo, reklama. Zero to One. Ima i Zero to None. Mislim da I ovo je druga. Ko je autor ove? Moshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus. Odlično. Ovako, ja vidim da ću ja morat svoje pitanje promijeniti. Pitanje ovih preporuka knjiga, to si mi dao, ali bolje bi bilo pitanje preporuka izvora informacija koje tebi koriste. Spomenuo si podcaste, audio, ne znam, iz kojih još medija medija, da, podcast isto mediji, crpiš znanje, što voliš slušati? Pa vrlo često ti to bude čak i LinkedIn, s obzirom da dosta stranaca kreiraju članke na LinkedInu i imaš isto opciju preplaćivanja na LinkedIn newsletter i prijavljen sam na neke ljude koje naravno volim slušati i pratiti. Što se tiče podcasta, tu ti nemam baš neke konkretna imena. Ja ti Osim Superhuman Life podcasta. Naravno. To je podcast broj 1. Bez njega ne mogu ići spavat. Pazi, nije, ali ovo je prorečanski što si sad rekao. Za godinu dvije ću pustiti ovu tvoju rečenicu. Ovo je podcast broj 1 i bit će to Dream Come True. To će biti tako. Može. Ja ću ti naplatiti dobra autorska prava na tu dogovoreno. Rečenicu pa i svi sretni i zadovoljni. Želim pripomoći tebi da kupiš taj mramor. Daj, neka ja budem to. Da će biti naslov, za 5 godina želim biti u mramoru. Čuj, ako ništa drugo, a dobro, to se može krivo protumačiti. Znaš, u mramoru, to... Da. Ali dobro, napravit ćemo crowdfunding za mramor, ako ništa drugo. Dobro, i reci, htio si reći... Znači, ja si samo upišem neku temu koja me zanima u, na primjer, Google Podcast, Apple Podcast i slično, dalje je to, ne znam, personal branding, employer branding i slično, i onda mi ispanu svi ti podcasti, stavim naslov koje me privučena ili nešto ako baš konkretno tražim, a u smislu ove neke moje ekspertize baš za employer branding tu nema puno nekih knjiga, ajmo to tako reći, ili slično, već stvarno pratim ljude izvana,
ali ne želim prenijeti ono što oni rade tu, jer je to nemoguće, jer se mi ne možemo uspoređivati sa SAD-om i slično, nego samo tu neki način razmišljanja. Mindset o važnosti. Tako je, upravo to. Da. Ovako, ja ću sad pozvati sve ljude, ja ću staviti u opis videa tvoje kontakte. Može. Tvoje kontakte, da si napomeniš odmah... Riješit ćemo plaćanje kasnije. Na koliko plaćanje, da, to ćemo. Lako, mramorom ćemo to riješiti. Stavit ću tvoje kontakte da ljude koji su eventualno poslušali tvoju priču, da ti se mogu javiti za employer branding. Vjerujem, makar mislim da ipak će više ljudi koji slušaju moj podcast će ti se javiti možda za osobne ove konzultacije i za radionice. Ma za šta god, ako je treba nekoj crowdfunding kampanju pokrenuti mogu. Upravo to. Stavit ćemo dakle linkove koje ćeš mi ti poslati, sve koje misliš da bi ljudima bili korisni. To je dio koji ja odrađujem prema tebi, a dio koji ćeš ti prema meni sada odraditi je da ćeš na svoj način pozvati ljude da zaprate Superhuman Life podcast. Odnosno da se subscribe-uju, da pređemo tih 1000 ljudi na YouTube-u. Na svoj način. Pa, znaš, zapravo ti je jako zanimljivo da YouTube statistike govore da uglavnom 50% ljudi koji prate i slušaju sadržaj nisu pretplaćeni. Ne znam je li to kod tebe stvar. Je. Uvijek puno više ljudi sluša nego što je ona brojka koja je... Da. I ne znam, evo, stvarno, kogod sluša i gleda, ne znam zašto želi biti u tih 50%, jer je to nešto što svima nama koji stvaramo sadržaj jako bolna točka. Brojke nisu uvijek bitne, ali neke te okrugle, neki milestones i slično, mislim da je to zbilja ovoga. I šteta je što ti kao osoba koja stvara tako odličan kontent i dovodi goste. Evo, iskreno, mene kad si pozvao sam bio malo začuđen, jer imaš toliko dobre goste, toliko ljude koji rade super stvari, među koje se ja još uvijek ne mogu svrstati, ali mislim da radiš super stvari, dovodiš super ekspertizu i neko odlično znanje koje daješ za besplatno. Subscribe je naravno besplatan, to svi znaju i ja mislim da je najmanja stvar gdje te neko može podržati je zapravo taj subscribe, jel tako? I eventualno zvonce za notifications koji isto algoritam gura prema naprijed. Tako da ne tražiš nikakve pare, nemaš nikakav crowdfunding. Nemam. Samo tražiš taj jedan mali klik. Upravo to. Ljude treba stalno pozivati na to, znaš. Taj subscribe jednostavno omogućuje da algoritam YouTube-a moj sadržaj predloži nekome ko nikad ranije nije čuo. A sam si rekao, zašto ja volim da moj sadržaj posluša ljudi što više? Zato jer moji gosti i ja govorimo, ja bih rekao, isključivo o dobrim stvarima. O tome kako se popraviti kvalitetu života, kako pokrenuti biznis, kako uspjeti u životu, kako se zdravije hraniti, kako se baviti tjelesnom aktivnošću. Dakle, ne govorimo ni jednoj lošoj stvari. I ako već mora vam nešto iskakati na feedu, bolje da vam iskače to nego zadruga i ne znam, Jerry Springer ili Buban sad bez veze. Da. Biće 1000, ja ti obećajem sad kad stavi na LinkedIn ima, ma 2000. Odlično, to mi je drago. Evo, odmah računaj na jednu mramornu ploču od mene ako prijeđemo 2000. Može. Šta sam htio? Zašto sam te pozvao? Pa gle, da dobiješ još 30 subscribe. Ne. Onda bi zvao, ne znam, Baku Prasi ili te neke, sa 1 milion followera na YouTube-u. Ne, čekaj, za 30 subscribera, pa to ti mogu ja doniti bez problema, kakav Baka Prase. Slušaj, ovako, zašto si mene zvao? Pa gle, meni je apsolutno nebitno. Jesi ti osoba od 60 godina sa 300 zaposlenih i firmom ogromnom, ili si osoba koja ima 25 dana stari obrt? Meni je bitno, gle, neko je sada u situaciji, danas, evo mi snimamo, danas je 25.10. Neko je danas u situaciji u kojoj si ti bio prije godinu dana. A neko će možda upravo zbog ovog što je čuo od tebe za godinu dana biti u situaciji u kojoj si ti danas. To je najveća pohvala i najveća zahvala i najveća vrijednost koju ja i ti zarađujemo za život na druge načine. Meni je podcast gušt, ja uživam u kreaciji sadržaja, ja zarađujem isto i kroz radionice, imam gym, imam ljude koji mi dolaze redovito, imam akademiju svoju, meni ljudi dolaze. Ja ne moram raditi podcast zbog hrane, ali zaista uživam. Broj 1, ja učim,
Pod broj 2, gle, tebe nisam znao prije, mislim, znali smo se preko LinkedIna, sad se znamo i ovako. Idući susret će biti vjerojatno u Zadru, na Rivi ćemo popiti kavu, u Starom gradu, ili kod Svetog Donata. S obzirom da ja ljetujem u Selinama dole, ti znaš di su Selene ispod. Bravo, eto. Tako da evo, ništa loše iz ovoga ne proizlazi. A to što odvojimo malo vremena, gle, to je naša stvar. Ovako, ja za svakog koji je ovo poslušao zamolit ću da te, ne zamolit, nego ću preporučiti da te zaprate na LinkedInu. Dobrih stvari se o tebe može vidjeti. Čuli smo o tebe dobre stvari. I evo, puno ti hvala na dolasku u podcast, na odvajanju sat i pol vremena, što nije malo. Evo, šta da ti drugo kažem? Imaš sreće. Sad si me uspio uhvatiti za 2 godine, ćemo vidjeti, možda ti se smanji. Znaš kako će biti za 2 godine? Neka se moji ljudi jave mojim ljudima. Znaš ono iz filmova? Let your man talk to my man, pa ćemo nešto iz... To je to. Poruka za kraj. Obrati se malim Emanuelima i Emanuelama koje sada traže posao. Što mogu napraviti prije nađu posao? Pretpostavljam da je odgovor stvarajte sadržaj, stvarajte content, ali evo, neću ti gurati riječi usta. Misliš prije nego pokrenu posao? Trenutno su na mjestu na kojem ne žele biti. I žele doći na neko drugo mjesto. Daj nam jednu poruku za kraj, od kuda krenut i što raditi. Bježite, maknite se i krenite raditi odmah. Zato ću objasniti zašto bježite. Bježite zato što na tom mjestu gdje ste sad, ako niste zadovoljni, to vam je znak da trebate bježati glavom bez obzira. Da li je to zbog ljudi s kojima se družite, da li je to zbog načina života koji vodite i slično. Promjenom navika možete napraviti jako puno stvari. Tako da prije savjeti bježite od onoga s čime trenutno niste zadovoljni. Šta je bilo drugo? Krenite? Više se ja ne sjećam. Nebitno. Znači, bježite od onoga s čime niste zadovoljni, a drugo je krenite, jer puno ljudi, što smo malo prije pričali, traži izlike. Za jednu stvar ćemo naći 158 izlika, a naćemo možda jedan razlog zašto započeti. Svaki potrošeni dan vam je zapravo gori od bilo kojeg lošeg poduhvata. Ako nešto i ne krene od prve, ako nešto pokušate napraviti, a ne uspije vam odmah, to je i dalje bolje bez usporedbi s time da ste sjedili doma prekriženih ruku i kukali kako ništa ne valja. Tako da krenite, analizirajte zbog čega vam to nije uspjelo, ako nije uspjelo, ali nikad ne znate. Ja sam krenuo, moja stvar se pokazala kao dobra i kao nešto što treba tržištu, ali i da se to nije pokazalo kao takvo i da employer branding nije prepoznat u Hrvatskoj, da moj LinkedIn profil danas nema toliko pratitelja koliko ima, i dalje bih stvarao i gledao što mogu poboljšati i gdje ići, znači u kojem smjeru se kretati. Tako da evo, bježite i krenite. Bježite od onoga što vam nije dobro, krenite prema nečemu drugome, nemojte čekati. Mislim da je najveći problem kod većine ljudi ta ljenost i čekanje i traženje izgovora. I to je nešto što sam ja osobno prolazio prije i od čega sad stvarno zazirem i to mi je, nema mi gore od toga, najiskrenije. Izvrsna poruka. Sjetio sam se odmah svog prijatelja, evo pozdrav Tomislav, on redoviti slušatelj podcasta. Mislim da on citira Jim Rona kad kaže: pitaj, ne imaš u startu. I ako pitaš i dobiš negativan odgovor, i dalje si na istome, nisi potovno niže, ostao si tu gdje si, a možeš samo dobiti da. Isto vrijedi za stvaranje sadržaja. Gle, možda te neće neko prepoznat, možda ti se neće neko javiti preko LinkedIna, ali ti se ni sad ne javlja. Znači, ni sad ti se ne javlja. Možeš jedino dobiti, ne možeš izgubiti. Upravo to, da. Jako mi je drago da smo popričali, moram priznati da mi ovaj ton veseli, nasmijani, optimistični. Dan mi je bio dobar od jutra, ali sad mi je još bolji. Evo vidiš, a ponedjeljak je. Pa neko kaže da ponedjeljku ne može biti vesel. Ponedjeljak je najjači dan, jer mi djeca odu u školu, žene na posao, ja mogu stvarati svoj sadržaj. Tako da evo, ništa. Emanuel, hvala ti puno, želim ti puno sreće, iako mislim da ti sreće ne treba, jer ko radi, ko je ono rekao, Trump sreća prati hrabre. Da, ali još jedna super stvar. Kaže Trump, to mi je super njegova izjava, mislim, ne govori sad da mi je Trump super, govorim da mi je ta izjava super. Veli, ljudi mi često govore kako sam ja jako sretan, kao bogataš, milijarder, a veli, ono što sam ja primijetio, što više radim,
To sam više sretan. U smislu, sreću treba izazvati i zaslužiti, zaraditi, a ne samo čekati da se nešto dogodi. Tako je. Hvala ti još jednom puno. Bila mi je velika uživancija s tobom razgovarati. Kao što rekoh, vidimo se uživo. Možda ne tek na ljeto, jer ja ti idem i kroz godinu, ti znamo, ti iđu dolje, pa ti se... Pa dobro, Duga Resa i Zagreb su blizu, nije to na kraj svijeta. Da, ali mislim na Zadar, kuš, da dolje da se vidimo, ono, kad... Može. Da se još uvijek dolje. To je to. Hvala ti i ništa. Čitamo se dalje na LinkedInu. Može. Subscribe, share, like i vidimo se. Tako ljudi je, pomozite Ivici da dođe do 1000. Yes, Ivica hoće mramor isto. Yes. Vidimo se. Pozdrav.